Woi, hari gini yo lah jadi baru kadang yo lah jadi bos hari gini ya. Woi, ongeh tu. Amel, Amel ke masih Amel selama aku Mel. Undin, lah kami Amel gini mah. Undin, semakin rancak Amel kini kuah. Alah kurang bantu barunya. Tanang Mel, tanang Mel. Rancak Amel. Cici, ini berdandan dulu. Cici siap-siapnya pakai shopping kok, mah. Oh, rancak Cici. Ardi, gue yo tangka, sanang saya Ardi. Jangan lasak je bantu itu. Tu amak tu lah nyanyi pacik nama itu tu, ha. Ardi putu ya ikuang tu beko. Ardi sanang saya Ardi. Ah, nang. Ada anak monyet baru lagi nih. Siapa nama monyet baru kita ya? Ardi udah. Ini siapa namanya ya? Ari minum-minum susu dulu. Ari kunyo rajin, inyo suku bana sama susu. Kuma kita lampat lah sukunya sama susu. Apalagi lah kadang bisu. Banyak-banyak minum susu Ari ya. Batigonya kini di ujung ada Arde. Di tengah ada monyet baru. Namanya Cici. Di siku Are sebelah kemari. Cici dan di tengah-tengah kok anak baru tetangga kok mas. Selamat bergabung. Cici lagi terapi. Cici kok baru orang kayu kok mak. Cici kok seksi. Ini nak sama je baru-baru lain dah perawatannya subana-bana luar biasa kok mak. Rancak Cici sudah kolai. Aja taruh Arde. Aja taruh. Tua. Elok-elok dah. Lagi. Ari turun alasan jo hari koma beko jatuh luang beko indak jadi luang rayu le alun pandai bana memanjik le dua hari ang alun jadi baru sebana-bana le dua hari elu hari jatuh tu tinggi tu mah elu hari nak jadi luang rayu beko hari ala tu mah turun le hari. Cici baru pulang dari pasar. Cici balik-balik buat boneka-boneka rancak tadi. Untuk kawan Cici. Cici ala balik baju rayu tadi. Oroknya kambang-kambang. Tagak Cici, coba tagak Cici. Rancak Cici. Hari yang dia alang kau reba sabar lang dulu. Jangan berang-berang bantu itu mengalu karakter tu makan tu. Jangan itu ju hari. Woi kaprek nggak pulang lo mudik lebaran Gua udah kangen sama lo nih ngapain lo dirantau orang udah kayak bos lo kayak gitu. Pulang aja lagi gua ngapain ngumpulin duit banyak-banyak takut pulang lo habis duit lo mau dasar monyet lo. Pelit lo cepat pulang udah mudik mau lebaran nih pulang lagi kampret dasar monyet lo. Coba tebak ini siapa namanya ayo. Hari, Ardi atau siapa? Dimas dalam perjalanan pulang, mau mudik, mau pulang kampung. Dimas sudah nggak sabar pengen ketemu Ardi, Ari, Cici, dan baru-baru lainnya. Nani nong. Dimas kok nak sama aja baru lain kok do. Ari yang kerajuang adu-adu sama. Mangalo lang ciri yang tuh fotokopi itu nih. Lah turun lah kalau ada terangkan gua, turun lah. Woi, hari banyak dapat PTTHR. Bagi-bagi lah, Rey. Ala bal jago lang lebar. Lalu ang mo dialog ko. Tadi sirup ka sirup. Kacang tojin na birang sa dola berayu. Balik walay lah. Pulang walay bal. Ibal dyan kalau jadi lah badan lah hangit. Tu sa dola na dola. Terangga lang ko. Ibal! Woi. Hari gini yo lah jadi baru kadang yo lah jadi bos hari gini ya. Woi, ongeh tu. Wah, ada monyet nih. Tuh kan monyet. Ada monyet nonton video monyet. Wah,